Serangkaian serangan udara Rusia terhadap kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, berlanjut pada Sabtu, 25 Mei. Sebuah pusat perbelanjaan dan gedung apartemen mengalami kerusakan parah, sedikitnya 6 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, anak-anak kecil, orang-orang tua, mereka tidak merasakannya. Mereka membicarakannya dengan senyuman dan senyuman. Saya pikir kita harus menjawabnya, kata pemilik setempat, Volodymyr, sambil membersihkan pecahan kaca setelah serangan rudal. Двері, я знаю, вікно, квіти всі там валяються. Собственно, Лариса Миколаївна. Да что, выходили из подъезда, в этот момент прилетело, бабахнуло и стекла посыпались. Ну, ребенок заскочил в подъезд, а бабушка упала. Ну, ничего, цела. Жить буду. Ничем это не кончится. Они даже не чувствуют, сколько они горя приносят этому украинскому народу. Этим деткам маленьким, старикам 80-летним. Они не чувствуют даже этого. Они с улыбочкой, с ухмылочкой все это говорят. Я думаю, что надо им отвечать. И надо... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.